sakaš pizza. A sakaš li kolačinja? A da li sakaš pizza so kolačinja? Nikako! Ne. Da li sakaš sendvič? A sakaš li gumeni bomboni? A da li sakaš sendvič so gumeni bomboni? Prijak! Ne. Da li sakaš sladoled? A sakaš li špageti? A da li sakaš sladoled so špageti? Spaghetti so sos. Da li sakaš torta? A da li sakaš ajvar? A sakaš li torta od ajvar?